Whaatalo whātu talafo o la Radio Samoa i le nei fo i tai au, alo mai o talo le asolua. Ua le ai nei se whale alo iai le ua mōlia, ma o loo masalo mio le ana susunu e nisi mai feso o tai mga i o inga. A le li i luas fulvalu tau sanga le matua le ua mōlia i lo na sosoa ino le talavau se fulu lima tau sanga li ta avale. I naru a wahe ai waikato i le asolulo le vaiaso ta aluai. Se fulu lima tau sanga le talavau o loo tu lua le ola ma le oti il falema i waikato. O na o manu anga tu ngā mai le taimi na soa i le ta avale a le ua mōlia. Muli muli ai toe alu fa alua i ele ta avale i lunga o lona tino. Reportia le News Hub e sila fia e le ua mōlia le talavau o loo tau mate lona ola i le falemai. O le asa toa na ina wha ato a mōlia ai le o loo tau fia nei. I langlo wa ava ai ngā leo leo. Ma o le ana tu la i luma le wha misino ngana na fi ma le wha moe moe. E toe tatala i tu e lona fale i langlo o ai a inga. Peitai. Ua le ai nei se fale o le ana susunu i le pō le aso saa. Tala mai le ofisa o le tine imu e taunu watu wa tele ina whaalanga ina le afi le whale Havelock Road tu salea o le lata i le tu lai iwa i le pō le aso saa. Na toe tau fia i le ofisa o leo leo ana nafi le wa mōlia se ia o mai le awolio le aso a o sa ili se whale. O le taawale fiso o tae ma le neima taa upu o le ana toe maa ue le pō le aso tofi wa la foa i se tasi o nofuanga wha asao lata i tau hei. Ma wa taa la sanga mai eima leo leo i so o se tasi sila fia nisi wha mtalanga e fiso o ta iatu. Mai le pule nua Waikato Jackie Church, wa whaalia lona popole tele le mea tupu ai mai se o la ngona alofa mo le ainga o le talavau se furu lima tau sanga. E silia ma le se lau visa pepelo na whaasesea i ofisa e whaatalo sanga ina visa malanga i Thailand o lato lava tangata e o mai ai i Nipsila. So e soenga le vaenga o fe malanga inga le immigration in Nipsila whaatasi mo le fiso aswani a leo leo Thailand wa toe tau tino ai. Le AEC Thai Development Co Limited e se whaamomonga o teo ngā tupe. Whaapetusi mo ngā luenga no lato whaaulu ina mai eita alo sanga le ana au mai a ngai le immigration in Nipsila. O se tau tinonga wa whai ai le mai a ave iai o le tusi sai e leo leo tai. Ma o lea fo ina toe ta o mai ai male awana na whaasese ai whaamtalanga. Wa mawai fo ina ofisa leo leo i tai lava i le ngata o visa na whaatalo sanga mai i Nipsila. Ai whaapea isi visa talo sanga ngai au se talia, Peritania, ma kore i saute. O le isi ofisa na fesoa soani whainga tau whaavalea nei o le Canthaya Translation lea na whaasala lawina pepa malanga pepelo i lunga o le Facebook. O le wato e maua umanei le ofisa o whemalanga i ngā Nipsila le silia ma le toa se lau o tangata na whaasese e pūlenga nei whaamaumaunga. Ma o i lātou fo i nei, sa whaamoe moe e o mai i Nipsila i ngā lulua i ngā luenga whai whaatoanga. Mai le sui le ofisa o whemalanga i ngā Nipsila i tala le staff, ana le vave maua nei whainga tau whaasese se manu e o mai i nei whaafai ngā luenga i awala whaasoli tū la fono, ma soli e tū la fono whemalanga i ngā whaavao malo. A whai e iei sau whanga whau o lona winga o le isi lea tupe whaaupopo le atu i lunga le bond o le whale mautatongi. O swinga nei wa whailo mai le malo e le toe mamau ma whai ona whaatalo sanga ina e tangata e ana ina whale mautatongi po landlords le bond whaaupopo mo i lato e iei whanga whau. O le e o atu le whawa yaso le tau o rento lo tau au whai i totono le bond. Ma a whai ai alo ia le swinga o whailo mai o lona winga o le a whaaupopo i ai Malaysia o atu i le lua vai yaso le rent te totongi ona o le whanga whau. O te unga nei o lo sawi lalo le Residential Tenancies Act le ana whaelo mai le vai yaso o tea. Ma o le masina a sawe fola si ai i lumo al palemene mo le tala noaina. I saunoanga le Minister o Whale Chris Bishop e le whai ngō le sa i lingo se whale e o i eitangata i ei whanga whau. Ma o le totongi le bond whaaupopo mo le whanga whau o se tasi o awalo le a whaafai ngō ai. O loo tali le leia le pet refuge le suinga o whaelo mai o na o le whainga tau na talia le tele o whale mautatongi. O a inga o loo tau sa ili ni whale o na o whanga whau. Ma o atuai i na wha umi o na toe wa ai le pūlenga e iei le pet refuge whanga whau a inga se ia o ina maua ni whale. Wa wala au mailau whainga aluenga le News Hub i le whono tangata wa tele whai ai le tau nei. I sa emaili na maua au whainga aluenga i le pōna pōlo o whaatalo sanga inai. Le awa i atu i le soe whaafafonga i le tala lata mai wo i ai whaai unga le pisinisi. Wa sawai le mai a whaamauni a mai le vai aso o te au le atapuni le News Hub i le aso 5 Julai. Ai toe whaatu langa isi polo kalame le whale televise. Leo le awai ai ma le lata i le tolu se lau tangata whai ngā ruenga. O le fono i le sole a whaafonga i fo i le whaasitilanga mai le sui peresa tene ma o ia fo i le whaaulu au nanga le Warner Bros Discovery Glenn Kine.
Whai watu I tala mai Ausitalia. To e tā ua mai fo'i le isi o sa whainga e whaongaile nga ese tatu I eita ngata tu low I sini lava I Ausitalia. Ma ua le fale whaatau a o le ana tupu ana po I totono le malu a o whaia le sauni ngā lotu. Tu so le tu lai valu ana po le ana tupu le malu le ka le sia Wakeley's Christ the Good Shepherd ma e tupu lo o sala lautu sao. Le misa sa I lungo le ini teneti. Ripoti au la unga Bishop Mar Mary Emmanuel na savali atu ai loa I lunga le na whaia mai a whaau o manuanga e whaau ngaile nga ese I le tama matua. E tu whaatasia telefo e tu o whaatanga tama nunua e au fia I mal whaafia ngainga. Ma o le afo ina ave I lava I leo le na whaia le nei oso whainga na po. Wa sa waile whaatu a lua so talu na uma le isi fo I oso whainga whaapene I le whale whaatau I sini lava le ua mali li waile to ono ai manu nua isi tangata. O Tala Nalo Radio Samoa, Manuel Taiao.